سەبارە بە ڕۆژی ئێستای ڕۆژئاوای کوردستان تایبەتتر کۆبانێ کورد چۆن بتوانێت کە پارێزگاری لە کۆبانە بکات، کورد چۆن بتوانێت لە ڕۆژئاوای کوردستاندا یەکدەنگ و یەک هەڵوێز بن بۆ ئەوەی کە بتوانن بەر لە هەر لەشکرکێش و هەر داگیرکاریەک بگرن کە بەسەر ڕۆژئاوای کوردستان و تایبەتتر ناوچە کوردیەکانی سووریادا ئەنجام ئەدرێن بۆ گفتوگۆکردنی زیاتر سەبارە بە ڕۆژی ئێستای ڕۆژئاوای کوردستان سەبارە بەوەی کە چۆن کورد بتوانێت پارێزگاری لە کۆبانێ بکات. دەچمە لای زۆر بەڕێز معسووم عەلی کە بەڕێزان ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی دیموکراتی پێشکەوتنخوازی کوردن لە سووریا. کاک معسووم سڵاو لێبێ، بانیت باش، دەم باش، سپاس بۆ یەکە لە بانی ئەمڕۆدا لەگەڵ ئێمەدا ئامادەیت. دەستپێک دەپرسم کورد چاوا بتوانێت کە پارێزگاری لە کورد بکات تایبەتی لەم ڕۆژەی ئێستای کە لە ڕۆژئاوای کوردستان و کۆبانێدا هەیە. بەیانی باش ji we re jî û ji temaşevanê qenala Kurdsat bêguman em li Kobanê dijîn aniha. Kobanî di rewşeke her wiha yanî Kurdistana Xerbî em jê re bibêjin Kurdistana Sûriyê li şîmal û şerq hinek nêv lê dikin em tev da di rewşeke awirteda ne û Sûriya tevî xwe jî di rewşeke awirtedê ye lê hema biketina rejîmê belkî cînedîn Sûriyê hinekî ihtifal çêkirin, kêfxweşî çêkirin. Ême Kobanî û Rojavayê Kurdistanê bi teva li berî çetena hatin hebûn û tunebûnê me anha li ber cavê wan e ku me tune bikin. Bi rastî yanî Kobanê di rewşa meîşî da di halî meîşî da kereben nîne av li ser bajêr bi tev da xwe te tinê ye û bîst rûd derwas bûn. Yanî dikanî bibêjî wedeke halekî ku wesif nabe halekî pirî zehmet e em têda ne. Bêguman ê hevalê ê qesedê ew jî berxwe didin û millet jî li pişt wan e berxwe didin lê ka berxwedana wan wê têrê bike lê neke bêguman em xwestekê ji her kesî dixwazin ku hinekî bi me re yardimçî bin û vê hicûmê ji ser me rakin û em jî wek milletan wek milletê dîtirê em kanibin weda xwe çê bikin û em kanin di welatê xwe de di mala xwe de di nêvzarê xwe de em eş bibin. بەڵێ لە ئێستادا ڕۆژی کۆبانێ چۆنە و چۆن توانیوتانە خۆ چۆن توانراوە لە ڕۆژئاوای کوردستان تایبەتر کۆبانێدا پشتگیری نێونەتەوەیی بۆ ڕۆژئاوای کوردستان و بۆ کۆبانێ بەدەست بهێنن؟ بێگومان پشتگیری گوتنان çê dibe belkî tehalif jî li vir darê tê ye û dixwaze û dûm jî elan dike dibe em di nêv da dişewilin dixebitin ku em agerbesekê çê bikin ku em di pê re kanibin itîfaqatan bi şeklekî silmî çê bikin lê mixabin yanî va hicûmê çetan li ser me nasekine û şev û ro yanî rojane û şev û ro her saet teng û tok û ew giş li ser me têne û deng a belkî navê lehzê hinekî mij heye belkî deng sekiniye îvarê heta çi wextê hîn dengî topan û ewan dihat û dengî teyaran heta vê sibê dengî teyarê miseyir li ser me tê û em gişkî jî di xeterê de ne. بەڵێ لە ئێستادا مەترسیەکان لەسەر کۆبانێ چەندن؟ جواب من فێم ناکەم. لە ئێستادا ئەو مەترسیانی کە لەسەر کۆبانێدا هەن لە چ ئاستێکدایە؟ وەڵام مەترسی geleke yanî em wan gişkî ekîd şewbînin yanî gotinê ji serokê Tirkiye da û êdine tavê wî û zerayê xwe û êdin yanî xuya dike ku em di xeterekê de ne bi rastî xeterekê de ne heger ku ne yanî tedexulê tehalif vê Emerîkanan bê çi bê bi rastî ewna dawî me dixwazin
ونا وقتی که دبیجن ام شری پاکه دکن یا ام شری قصد تنه دکن نه اونا شری کردان به تواهی دکن. بله. و خویا کرما آد عفرینه دا حتی آنها ما پاکه تیدا تنه و حتی آنها یعنی تغییر دموگرافی یعنی گوهرتنی دموگرافی تیدا چید به ورقاسا انسان جی هجر کرن و مالی وانگی تالان کرن و چه کرن و بی تشتیجی جاره کدین جی کردی کوبانه راجی و هر وها و بخوازن جزیره و گیش داره یعنی او هدف وان کرد نه هدف وان که به قصد ولا غیری وی. بله. چاوا هزی کرد دتوانن ببنه یک با پاراستنی کوبانه. دکارن چی بکن؟ تهیزی مزن د کوبانه دا خویا ناکه تدی بره هنک اتفاقات چه بون نقابا روسان و ترکان دا چه بون هنگی که قوات عسکری و دور حدود ترکان خنج بو که حجاج ترکان را چه نبه که تهدید بکن به منطقه تهیزی که خویا دکه لسر عرده خویا ناکه تهیزی که کانه به ای وقت دولت ترکان لپیشوان بسکنه بس لی وی چه بکن یعنی تشتکل پیشی تنه وی هی برخواه بدن چه هیز بیجی و چه ملت بیجی یعنی هر کس وی برخواه بده حتی کانی که چه جیبه وی برخواه بده جیبه وی چه بکه کده هره. بله. تکل با ولاتین هریمی تا چندک توانیو تا نکا پیشگیریا هریمی بدست بهنن. من از نتیجتم. چون توانی. بله. ئێوە چاوا دەکارن کە پشتگیریە وڵاتێن هەرێمی وڵاتێن ئیقلیمی بەدەست بخەن. بێگومان ها ئێک ببێژی دەستەلات لەسەر ڕۆژئاوا آنها قەسەدێ و قەسەدێژی هەر تشت قەدم کرد یعنی خواست إلا شرك شيء نبي يعني شو قاسا بيشغري داخستن مقترحات داخستن ام قانون چکی خواج جکوبانی کاش کم برای کوبانی ببی جیا کی تیر صلاح تنبن يعني قال لك تشجير قدم كرن وام حتى اني جيشت مرحله و بريز مظلوم بانكر و ام مستعدن و جيشي اي شامه اي كوچه ببه اي حكومتاني او يا وره او حدود بپاريزه ام تمانع لجامعتنا او يا وره حدود بپاريزه بمعنى يعني تخطري ما تشتك لسر تركي او حجادي تركي دبيجي خطري كردان لسر ما هي قصد لسر ما هي او حاجاتا قش دس هاتا قرتن بس يعني قولكو خياد كي نا بايا قش كيه وقت ما بيشي قوتي او يا دخوازه کردان جبر راکی. بله. او یا حوزه شهری کردان بکی تغییر دموگرافی بکی. بله. هیچ گریبستک اگر بستک پیشبینی دکرد که در نیوان او گروپ تقدیر کن خود نیوان او ترکیه دا هبت. والله امریکانان يعني بنوع تحالف تين كوبانه ودارن يعني ده بلكي جار كدين جروب كيوان هاتبو كوبانه او دبيجن ام داين ستاندنه بتركان را دكنا بلكي ام كانبن اغربس كي جار كدين اعلان بكن تدي بري اغربس اعلان بو على اساس امريكان جي او تحالف اعلان كربو اغربس بس ترکان گومت اتفاقی به کسی که را نکری و آگربس جمعتنه و فتره آگربس داگیش که هجوم خال لسر پرا قرقوزاق و لسر بندا و تشرین یعنی بردوام بود دائما. بله. زور سپاس با زور برز محسوم علی اندامی کمیتی نواندی پارتی دموکراتی پیشکوتن خوازی کل لسوریا سپاس با تو سپاس با یک لبانی امر کردستانیوز لگل ایمه داود.